tadi siap tuli. Amang puru marhite ulot di bagasa sedayot di nama jalo pasu-pasu pandong saripeo. Anakmu nagabe hela nami, buru nami nagabe paromemu, nungatak tasbe tau duluhon di bagas joroi mangalam pasu-pasu pandong saripeo ini marhite naposona. Jadi alani mamang puru marlas nyoro hado habi. Namar gorpo perannya punami juga sinaga suak soni nang dirajani hula-hula nami. Tidak na tua-tua, otik na sopora hatao, gurang na sopora tujiot. Tuk songani pinabuhi tarpatu pahami. Dihatani hatu epik dawaran nami na songani dok na putra si jelu-jelu tubuh. Asapir mapok di bahul-bahul na pasaroma. Hima terdikta sa jelu-jelu manang akta pangomohan. Na dito na siya. Asasi titik masih kopang golak-golak pangarahuna. Otik susah dia na buhi tarpatu pahami siap hula-hula para kasinaga. Amat tali batama. Nasi kop gudang pasu-pasuna. Na dito na siya. Jadi kasih kop becek kita sahat matuhamu raja di hula-hula nami naik boro manang sila lahi. Kita mahite-hite now acara paso-paso perdoa saripeo kita dari nami akan dikit dari OFC dihamang baru nami Gabi itu lang, gabi itu. bisa menite porospek buat tadi kasih narohan Tuhan saya Tuhan tanah dan ada baik paso-pasuna Tuhan selalu gabi dan siyo lihat aku tujuan Na dito. Wahai pesauran kami mas, hatan asa, bahkan menghapun itu budi rogen, bahwa rasmahnya ke satu beraskin Tuhanmu, rajanya membaru kami, soalnya nak kami namanya. Na dito na Soalnya siya. atas kami, tuh Mau lihat raja nami. Kuliah tema di hari nauli di bulan nari mengganon di mari nama jal pas perdonga saripia pahok punami bagi kira posone Tulang. adong do dibuat kami nak kalison harus gue fir hatan nama tuan madot ratong anamong boro asal firme napok ibal bal betul pasalongan fir matot dimu selalu nak raja yang berami luju-luju matok ya kapangamuan atau si bigo na baro masih tabi-tabi Oktober tuk songonipe boros si birito di nabuy tarbuan kami di partikero makor hokudang matongnya ke pas-pasuna Na dito. gaya bicara Oras na dito. alang ini di hari dari geron mengada apa itu benar muna dalam butuh sendiri kalau berbutir kalau nana soal akan itu menentukan asal terima tok di bawah luar persalongan firman tok di mana saya gitu juga mas salongan Na dito na siya. Sapung pas pulaw si Malulung. Inarora siya mada potokkan nga mawas raja tama manilo lah masoba raja nami arong dohatan ni hamok kana tujuan nami dah sudah sakop puro mo sakop pa dia dah sudah jadi hukum mo lang pepa benas sa dia raja nami dia tong nami sa namin at sungo dia pe lasma roha mo na sakop kami alani dang na mga jare hami raja nami yakka pardong mo asaro hami marsoba mga repoktu raja pa dingdak kamo ma Gabi majalah orang semang puru. aktar sa luhut na bitarsiyo na panasa nami raja nami pasatay matuhamu hamudo mga turhon magboto diak ka ruhut ni pardalani sa matuhamu na panasa nami raja nami tu soni pe na buhi tarliak kami doho somba ni hun nami akar raja nami ida piharawa na buhi dapat guguni para main nami do akayan akon nami asa dohonom ma
Ya katarsingon na pinasa nami Tuhan mo na nitoy. Asa Sabi, Mang Borgos. si Titi masih gopa gulang-gulang pengaraho na ay na tiyo na pinasa na kerajaan nami. Saya tuh hata manggohi paso-paso na. Matudo. Asa doron nami asopa nami kerajaan nami. Asa gajang mauru muror bokoan. Gajang mamuriak kahululami sa doon na. Dihabak kakalimunaw. Saya lucu-lucu akapangamuan. Mula di Mang Borgos. kerajaan nami. Jadi, sa tabi mati ang kalihabu kahula-hula namin. Jolo sa sauri jo ditaringo ni nau pinasa ni Mang Borot dari bagasan pason ditaringo ni parpia ngono no atau makas bapaw mga turhon. Gabe mak Dabdado hamu na malo masari basado tuhani rohamu marsopa tuhami hula-hula mo marga sinaga suak songoni manang di hula-hula nami di bagasan pason. Amang Boro mamita mangidu hami to amat talamata ang giya mamarhiti ulo to di bagasan sadaryo. Kuhilala kami doon kani ramdo las ni ram bukani marhiti mamangi doa minta mata di beta marhiti ulo to di bagasan sadaryo. Asa doon na masong lede ne puta si jero-jero tubuh. Sino akal to mangorisaurus dulu dia. Horas mahami raja ni ulo-ulo na mata. Mari makat dapat dia raja ni mongkorona ni amang. Ala nungala suara nami hidohato dina tuwe-tuwe moloin na manjalo ikut na manapoli nungarohamo raja ni manggoro ada foto kami marsopa mo na tuhami marbunga-bunga tangan nami las ruha nami molo tu sone biak kasopa mo nai nungasul las ruha nami ala ni manggoro molo mulai siya nami met baru nami ok kumeme hami do satu nala marbatang kay mana sadariyo pabaraton nami do mardonga meme tunasida rak do hela nami amang baru asal surah muna so dia betul na boy tarpatu pahami paring meme tu enak kotai las marwan yang amang baru nami tuh mo hela nami do baru nami maju aku tuh nami tu raja ni baru nami on baik damang ma godak par meme
ni boto nami Gabi doho tihela nami buru nami ya kameme nahu pasatami siak kami selalu rasa rombongan di marga sinaga lungan las roha nami pasatoni angkia ma walau tu sonipe oti na sosadia nahu pasatami hela nami tu amuna doho buru nami na anak penala marsipadamu bainong mito doho mana marsiapi muna dosa imuna te ale bagi nabi tu amuna dua tu hari yang karamangi uton dos tahimu pajongjong rumah tangga nabari unang sohor rumah tangga kanongai non murah-murah tangga dok kolong ni roha ate kalau di depan geron nami igot tamuna hata nami unang adong di hamuna parcecohat di tongan-tongan di rumah tangga songon ima daun nami rotuson ala magoda ko ito pambudi hami upajabu hami upa utahami utahom maho upasatami atau perjuang ke rumah tangga mate jadi malah tu soni benabu terpadu pahami hatani na dua-dua madona nami titina tino bagolong mai pangararuna oti na sosadia na terpadu pahami rajanya mangboru nakoi boto nami bela nami do buru nami asimarwani tu hatta ditupa mampas wasuna madu ope ama parusi nami asa ubuhi ami terterami nuka biang boru banyak pola lebih tak ngamali hianau di badigeun na hunta matio di parawa te onggo huta asatan baik dama sinjio las pada butuh asatan Kami simani pakai tiki. Baik kalau musim nobar tu siapa satami. Balilikku. Baik. Anda juga baik ini. ya bang mak langsung pada jalan belakang kamu ada masalah Satami madia mataraja nang natu saribada. Besok kami Roma da botok kamu di hula-hula nami. Raja nami dan natus mana kulit nami oleh kamu. Besok sompah nami mereka simpanganon di maju nomor saudara. Kata nami udah kami raja nami di hula-hula nami sinaga. Asal sisi masih kepa pulang-pulang pengarahukna. Odi susah dia penasaran nanti kamu di maju nomor saudara tadeno. Saya tuh hatta ma na pausa ko pas pasuna. ma tutu Jalan, jalan, rajalang ma jalan, jalan kita. dalam siapa ma oke ma Jadi dizikan asal joli tanya konda. ngamuna amang baru nami raja di baru nami marga siaturi dot hela nami dot baru nami dinalas rata sererion nau kudur kami hamuna tutongan-tongan di joron itu hatta macalo pasu-pasu par rumah tanggaon alani nunga taulahun ulau pararetoni isong maro mahami mapuat dekke si burururun dekke si dio-dio di atas ni pinggap pasu asimaro ani tu hatta di boru nami do ela nami di pasu-pasu mahamuna dua situ buan anak nang situ buan boru buat kami dihana las daging muna las manang todi muna pasu-pasu itu hatta buat kami dekke si burururun dekke si dio-dio Tioma panai dia dihamuna olak nyok kutulan nyarion udur mahamuna na dua hudolok kuturuan lau mangalului papaga na lomagi pitonga-tonga ni ngulumuna hatani na tua-tua madohalan na mititina tino bagolang bebet pangarahuna molo tuk soni ope amang baru rajani amang baru nakamu na marang gido takaboru salukna lumowi di hela nami do boru nami dekke si tio-tio na upasat kami asimaro ani tuhatta digoki madi hamuna pasu-pasuna sama solu sama tu berarti 300 kohon na di rodani bulan nunga saat ulau muna sadari omacalo maju-maju parumah tangga kamuna asimaro ani tuhatta di potong mahamuna tiring-iring Tuhan jalan
salam sehat, kembali ke nekto. Time Lunga. sumali, pakai titik mo. Nunga tumat jelas rohanana. Tapak dohur kami sorong na hudu, ugun sorong na mardalan. Na dia na dulu, mangulupon. Pamasun-masun, inangujak, pada masaripeon ni baberekku. Dursinaga dohot, baberekku, siatu. Molo mangalak kaho, berekku, tiduluk. Jumpangan na tiyo maho, berekku. Molo mangalak ka berekku tujae, tiurma, dalan duruson muna. Molo mangalak ka muna, tunahornok. Tibukma, dapat muna japalan na loma. Asal cuma sudah konstitusi kami yang nami tomat tamat turi batabere asal tu budak lak tu sikoru berdak bunga-bunga tu anak mau tu baru bere tu jalan nerol jelaga dia makan anida saat masuk saat dibuat batik dibuat oleh saat mangita sarung nari rumah ngolu saat matu nahoras soras mah tu Oma tebel-tebel di pasu-pasu siap kami itu hamun di batu beri nani di guru nani dia praktikon nang las rohanani las rohata sini di nang ojak kajal pasu-pasu pardon sarite ni sini dia praktikon asa do hormani matong kan ko bude kira gajang de ke tio de ke namomo aja gajang mau murniak ka hamu pino perniarong ko nani di boy ma di baganten asa tio dio banyak yung pacaro mo tunjolonon asa mo mahamu mangawak kulit kena hu pasat hamen doho nang masuk di dunia hata dua asa si didi masih gopa gorong-gorong pangahunan otik susu dia kena hu pasat hamen itu hamu amat tadi bata nama gohi pasu-pasunan so mau lima hata siak kami jalan salam manis Tapasana marota martangi yang mahita. Puji-pujian mardongan mauliate maali Tuhan di pasat roha nami di baga setion. Boy dobehani Tuhan marlas ni roha marhahi pasok kami tolhas ya nakaari-ari ng salpi. Perdame sonak kami Tuhan marpungu ima dipoguni alaman na marsangap na martuon. Sialana na majalo paso-paso pardongan sarepeod do anak do boru ni huriam siya tonga-tonga ni huriamin. Ali Tuhan nami luas majo kami mangulus sa tokin. Ima dilas ni roha nami do las ni roha ni suhu nami di patu baru si pangano do sinumon narade di tonga-tonga namion. Paso-pasuhon mo nali Jehovah asa gabi pargugo ni baru tu pamatang nami asa margugo kami Tuhan mangula akasilaw nami. Tar lumobi may Tuhan mamuji pasangapon buar mo na badiyay. Dosa namin na udang Tuhan, maradupon dongan namin jolma. Tar lumobi may Tuhan maradupon ho. Jumulo sesa orasi salhut na dosa namin na udangi. Asa tamahan ni majalo paso-paso. Nanang pasatom mo Tuhan ni ganup marsada-sada. Holan mga saon anak holongan ni Roham. Tuhan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amin. Kamu mula namin. Tumpulak di sonan non, mulu-mulak doh tiga panganan las maro hamuna ada katulang akar saya di ulah namin sa ruhuna pardelo majo ano coy gurang doon na sonapot ikan gulo mo sa mo usapay kamu sa ikan buat kamu to sa ikan masuk kamu sa oh unang maduro-duruhan termasuk awas seseru para awas Moliate male Tuhan molo di bagasan sadarion nungahot sadaripe nai baru di tonga-tonga ni keluarga nami tangyang nami Tuhan tuanak dohot boru ni huriami asa jongjong manasida songon sadaripe na haposan diadopan ni debata jalagabe tiruan di holong ni roha maradopon dongan jolma nunga mardalan tenggat Tuhan ulaon di bagasan sarion jalan nunga mardalan adat habatahon nami sahat tutikyon mangido kami tuho ali Tuhan saat mengunjungi ulon nami anon jongjongi ma perpunganon asa sudi kami di bagasan dame sonang niroha dak kurang manangaha nang tu hasuton nami baik paranak manang perboru pe Tuhan tarlumobi hasuton perboru dinaneng borhat nan non nasida manadikon hutan nami on Tanjung Ledongon mulai ate hupasat kami Tuhan dilaw kodo pe cuaca na denggat di kami mulai ate hupasat kami boy hipas nasida tu hutan namion jalan mula marsakap nanon nasida mulak sian hutan namion tangan-tangani alat transportasi na pakai nasida asa sahak nasida tu tujuan nasida B dak kurang manangaha nung mulai ate ma Tuhan hupasat kami ma perpunguan namion hola tu tanganmu di bagasan Kristus Yesus martania kami tuho asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata amata
dohot persauran itu di Purbadiama nama dongani jala memasu hita sadarion rodi salileng milelengna. Ora habisian para haladore sos sa tagum ledong bang matapot ton go kondo juju muna tarikot tu nang majalo pamasu-masu padong sarepeon guru dohot yang nakota merintihite pandida salani dibalikan di rohami kami di bison ang ma disudia ka basa-basa dulu daringkan nanang galon di parome muna doa anak munai di pasu-pasu Tuhan mainon ya pehom batuna sida lububi ma di hamuna abu kadua inang do amang bison alaninon aram do sesuai do anggaran rumah tangga ni perha sosial ni perhalado marang nasa dia be hitar na mabadinon jadi be balgari do nenon las marahamuna majalo songo dinon nino do madoron nami si titit masuk pagolong-ulang pangarahuna tung songo ni pinaboy patupa natapatupa panitikon sa Tuhan ta manamanggogi pas-pasuna musik. Sini, saya piruan itu kan, saya umah ada orang tak bilang tak boleh, lagi itu sudah nyaro, doh belok hidupnya, katanya apa? Kali aku ke Andol, masih bulan lagi, di Hamuna, tapi kita pakai ini, kalau kita berikan, dan aku tinggal, bahwa mereka belum lagi bilang jangan. Orang hidup masakan. Yang jauh marah musuh sudah
bersama ACRC ya. Ini Bunga Penil, Bunga di tengah-tengah gereja kita memberikan ucapan selamat buat kalian. Ini adalah doa. Kalau saya lihat lagunya Bagas Uhirhon Tuhan. Dapatanna ya untuk ditanamkan di dalam hati bahwa firman Tuhanlah segala sesuatu menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga kalian kelak. Jadi doa kami sebagai orang tua, kemanapun kalian nanti berangkat untuk memulai kehidupan baru, selamat menempuh hidup baru, selamat hidup di dalam Tuhan, dan apapun persoalan serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Selamat buat kalian berdua, kiranya Tuhan menambahkan sukacita. Kedepannya kami mendengar kabar kalian sudah punya anak putra atau putri. Tuhan memberkati kalian. Ada yang murunah untuk Nampurison, saya hipasi. Pasang
Kami pun asuh. Saya lihat mah dan kisah nama, anggap mah nak satu jadi dia habis ada. Udah kepada diri kami dari hotelnya kosonan kan terpalsan marwan itu hatta mata tong nama dari kita kan suatu sekarang dari minggu mulai tema dihamu saluhna parteina dan partesane Mga kasulukon, naboro deh. Amang boron na pola ka, tuta puri mapasat sa mura. Mola daw yan. Ang pola, muraman mo may kamakakay. Ya, tuwa mo parmusin namin. Alalay ka dong tupa ni pasak kumuan ina kamis do penia lison tadalas ni rohan nami. Di ulau ta sa dayon, pe kamu mamusin na kung pardusin. Oh,
dihita oras matutu dia muna apara siduli nami adong dino hatanin na tua-tua jalo tinitik mana sanggar labai kurhuriwan jalo sinukup memarga asal dinoto partutura jadi tulang hela nami marga hamanan anak kami Mulia hati mah disuku-suku ni kerajaan yang anggiduli nami dia pernah kecil dia marga nami marga ni tulang helame ima marga manurung mana narasau ima raja dulu gabe majalah horas dia para siduri nami namara para siduri mahita nak pehami marga sinaga hamu marga manurung imana manurupur raja ni amang boruta marga turi alana dong mangalak buru do ima beremuna anaknya amang boruta sia turi sia jolonami ima marga sinaga alani Roma hami madabotok kamuna nagabi sisada buru hita ima tu buru tai maralor raja namang boruta marga aturi disor Roma hami ima simatuan ibere muna nagabi helanami di bagasa serarion pabotohot dia kabar tuturatta hami marga sinaga nama jalo sinamot na gudangi sirrajani amang boruta marga aturi lasrohanami buludo di basahat nasida tariwak sinamoti alai malutuk sohotia benabui terbagi-bagi hami sinamot na buluni na kujalo hami apara siduli dihital lega-lega tutur sisada partuturan na marangki di bagasa partikianon bahwa kami mabasaton nami masinamoton tuamuna sinamot na gumulonon hatani na tuyo-tuyo madonon nami titinatinoba may baing golang pangarahot na mula tuk sohontia benaboy tarapatu pahami sinamot ni borutay upasahat tami tuhamuna saya si baruhani tuhata dikoki ma akka pasu-pasuna sama selut sama tubortian itigaras upasahat tami ma tuhamuna ima sinamot na buloni ima si jalo tiktimarakum sama itu tu panggabi aja tu parhorasan partikel aku bahasa tahu dia malah tikon mahiti ti sinamot api nasamu umma padat nahite si sada buru do dia malah tikyo tuhamu bere nami dohon nami matong anggo hamu dang na sadariyo ti hami marbere tuhamu sa tuah ka tudak kadak marhite-hite sinamot na pinasak ni si maduang tuhami o matagda na buru nami do na nalapmon ido sa dido hata na tua-tua naman tok hok pejabu itong kumat bulang-bulang marang buru ni sepe na dialap bere mi bay hok bay buru tu matutu amak rere anak do nang ibebere dak kadupang ama do nang tulang jadi amak aku tuh nami marga sinaga dia politik yon omma paretta nasi sada boru do hita mulai sadarion manang buhape adong ulaon di hita na dua molo hape di jolo mangiyuk mamu siap budi molo hamu raja di jolo mangiyuk ma tong hami siap budi jadi tuhamu pengantin manang boru nami molo tungadong haduan persoalan di rumah tanggamu apalagi utang hani dahulu si maduang ima ang ibu nami arong ko na yunok yan di kerasan alay unang tortusi hamu mga luwa-luwa te arong ko ahami ka bapa miso do ho bere nami unang toribuk ko tu mga luwa tu kerasan mano tu babua ay luwa ma tu hami bapa narong diu taon ate bere ate buru hasian jadi nung abelas rohanani agidoli panjalo sinamo nagudamon dohor matong sa diduk ni hatana dua-dua bagot
Bago na mahal to man hindi kan Robin. Oras mahami. Hado di mo majalo sinamot burtong. Say tuhat tama lamang gadaw nak ka pasu-pasura. Saya hula na sa buru hita sona-sona apal nyo mahula-hula. Ni borak dia turak mo kataho. Tu rekod do tu buru kuno deh, tuh. Ya Jimmy. Saya pun memang rasa enak tadi nengok kamu di gereja. Jangan hanya di gereja menaruh mata ingat mama, ya. Ingat ini dengan ketulang ini. Kalau saya dengar nanti kamu ada kecocokan sama buru ini, saya tidak suka itu. Ketepatan tulang pun nggak suka nengok seperti itu. Tulang kan tahu apa kerjaan di sini kan, di gereja. Jadi kalau bisa kamu dua orang gereja, ya. Jadi tadi yang seperti bilang tulang itu bagus. Memang awal nak duduk kau ni soal sugar waktu tulang dah. Tampara dia mendok awal non ramarangki tamat di sini. Hati. Jadi di kamu dua. Tulang minta kepada kamu perjolo doh honok kudo soal ni hatan tersurat di Yusuf 24 mau doh waktu saja jauh do uluak kuninna, iya kan? Tolong baca nanti itu. Pasti. Jadi kalau memang kamu sudah pasti seperti itu, takkan ada lari lagi berkat ataupun khotbah ya ataupun firman Tuhan yang disiramkan pendeta dari dalam gereja. Tapi aku tengok kamu berdua sangat terharu kali aku nengok mama kamu buat dua-dua menangis. Ya, cukup di gereja menangis. Sampai ini nanti saat ini mulai hari ini camkan jangan mama menangis. Ya yang baru ya harus senyum seperti yang foto tadi. Oke? Jadi opit telah berjuli lewati hadari siditnya tuti marakobon. Dak kami halu pun nak perlu jemur di rere. Anak tulang ada di bebere. Itu artinya jadi tahu kan? Jadi kalau itu anak tulang katanya kan, ini anak bapak, tapi juga ikut juga tulang. Makanya buruk ini, ya. Jadi kalau bisa jangan main-main. Inang, siapa tadi namanya? Si Tutur. Kalaupun ada nanti coba sama tulang bicara, dia paling tahu dengan tulang ini. Karena tulangnya tak ada pernah main-main, ya. Itu. Jadi perhatikan tulang tadi harus camkan dalam hati. Jangan. Kalaupun seperti itu. Jadi hata orang membesarkan nama Tuhan nama dokon, kau manusia ulang indah hatu rengge. Orang semua orang bertulang, gari mahal nama rengge. Jadi soal ini sekali tulang na berju, hata orang bersama Tuhan mu berju soal ini hata ki, i beret kumedok buruk berarti. Gari orang. Jala asih holong nurhana boy hita baru daun di bagasa sadarion tiur ari di baik Tuhan dangalani gugu manang alani maloktai di laiku dot di botokku nomor tangiang kita gomos temat bata asa diramoti tuak kita dilihat kita damai na mangulang di bagasa sadarion ima buru nami nagabe paromemu anakmu nagabe ngalanami
dapat dosong leruk na tua silam dalam uruk-uruk di silam dalam ayat tua mulai na sebut dan adong nama rumut-rumut sudido parlas neroa molo markas rota buruniba totu pasapon ni perburima manak kami ma lima ulos pasamot tuhamu laik udot ibotokku alai pinita ni ulau di belas sadarion martangnya kami tuamat tadi bata mama sumasu amat tadi bata asa giat marhiti-hiti ulos pasamoton samot maakana uli na dinggan sia salutna pino parmiter lumubima sian helakon do berkoleda emes tabatua na sinuad di tanona hornok amat tadi batado na hot silia tua horas mahita na marhula-hula buru di parolo matutura sa namin atong baliga pagyabi tumudat kon studuan arit taman namar hula-hula buru gabi ala takas dohita marsi pauloloa matutu saat sulu tinogu matu portenti garas nga saat ulidinggan ulau no di pas-pasuan saat meita gabian jala saat meita horas-horas kompe par musik naik naik pasat ulos pasamok mahami tulay tulog ibutokku baik damang ma musikna dapat saat ulos pasamok horas Datem ka pa nila. Ala dilihat dope.